ubi aba bahlengwenza kwezitulo ezingenamuntu abazishileyo bangenyoka abazigcwalise ngokukhawuleza. Incwadi esizoyifunda incwadi yabase-Efese chapter 1 verse number 7 yedwa. Incwadi yokuqala kaPetros chapter 2 verse number 24 yedwa. Sibe sesiyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu. Ingumyepere wamayepere iyamoyika uYehova wathathu yona Amposelwandle ngobiyasika ekanawe ingumyepere wamayepere tiyamoyika uYehova wathathu yona amposelwandle ngobiyasika ekanawe biyasika ekanawe biyasika ekana biyasika ekanawe biyasika ekana. Sifunda ke lencwadi ekuma-Efese chapter number 1 verse number 7 wakhona. Chapter 2 Petros uqala verse 24 yedwa sithandaze. Ngiyacela uba ndehle ngibela phansi lentele yethu ithu obanda kakhulu umoya apha kanti ndisafuna uphila bathandeka izoni isezininzi ababhandle egama lenkosi Yesu. Ingumyepere wamayepere tiyamoyika uYehova wathathu yona amposelwandle ngobiyasika ekana ingumyepere wamayepere tiyamoyika uYehova wathathu yona amposelwandle ngobiyasika ekana ngobiyasika ekana ngobiyasika ekana ngobiyasika ekana ngobiyasika ekana. Kala besifunde lencwadi yabase-Efese kutata walapha ekhaya tata umonakali besinike ixesha lokuphuma uthi ke mali ngabanjwa zalibamba nina umgcinele ikhali izandla zethu xa iliyeka mnazozibamba ngoba igama lenkosi masibo naba babophayo bathi akusese kungahanjwa babophele ithi befaba babophe before sizafika babophe alibonke igama lenkosi ukuze bebopha ngoku babophela aba alibonke igama lenkosi. Incwadi le yabase-Efese chapter 1 verse number 7 masifunde samonakala noma sisixhosa sakho ngokukhawuleza. Sikhululwe sazixolelwa izono zethu. Sikhululwe sabe sesixolelwa izono zethu ngegazi likaKristu. Sikhululwe sasixolelwa bazalwana izono zethu. Sikhululwe kusho besibophiwe. Okwesibili kusho ukuthi besinezono sonile kodwa umbhali apha xa ebhala uthi sikhululwe loqala isiqale sayenziwa eyo ukukhululwa kwethu because abanye abantu abaninzi bona kuba bengakhange bakhululwe. La uKristu ke uthi umbhali usikhulule. Funda mama wami. Sazixolelwa izono zethu. Sangabantu abaxolelweyo izono zethu ngegazi likaKristu. lento yenziwe ngegazi. Zombili ezizinto zenziwe ngegazi likaKristu. Alibonke igama lenkosi. Pawulos ubhala lamazwi ebhalela elibandla lase-Efese
elikhumbuza izinto ezenziwe ligazi apha kubo. Yokuqala bakhululwe ababantu. Lencwadi kaJohn chapter number 8 verse number 36 wakhona ukuba unyana uthe wanikhulula niyoba ngabantu abakhululekileyo impela because besizizigqila zezono. Aliboy igama lenkosi, igama elithi sigqila lithi ukuthi besingamakhoboka ezono. Besisenza into ebese singasayithandi nathi. Aliboy igama lenkosi. Apha ekuhlaleni ngapha phela khona abantu abathi utshwala ndiyakubona uba buyalimaza buyamosha. Ndiyafuna ukubuyeka kodwa ndikwazi ukubuyeka. That means lo muntu selikhoboka lamento. Nathi ke besingamakhoboka ezo. Yolela umbhali athi ke sikhululwe ebukhobokeni. Sathi sabhitwa saxolelwa kwesi zinto besisenza. Alibonke igama lenkosi. Yonke lento umbhali uthi yenziwe ligazi likanyana wakhe onguKristu. Amen ekozwe. Asikhuphanga mali ukuze sikhululwe. Qiniseke ba abantu abalapha bake bahamba bezama ukuzinceda. Babheke ematholeni abantu befuna ukuncedakala. Kodwa baqhubeka bebhatala baqhubeka impilo injalo ingathinji. Uthi lo mbhali sikhululwe kuyo yonke into ebesiphansi kwayo nebesicinezele. Sakhululwa ngegazi likaYesu. Uthi lo mbhali sakugqiba ukukhululwa ebukhobokeni. Sazixolelwa izono. Sakabantu abangasabalwayo njengabona. Yonke lento umbhalo uthi kayikhomba angakhombe indoda athi ngegazi likaYesu kwenziwe ezizinto zimbini empilweni yomuntu. Khululwa ebesikhululwe ebesibotshiwe. Funa mamonaka siyaphuphuma kuthi lonto yenza kuphuphume kuthi isisa ubabalo lukaThixo ubele bukaThixo uphuphuma kwaba abathetha bedibana noKristu bakhululwa bazixolelwa izono zabo. Khona ingoma esasiyicula ethi ndandiboshiwe wafika uJesu wandikhulula. Uthi ndandibotshwe ngamatyathanga kaSathane. Because khona abantu abaphila kule ndawo yaseluyengweni bephila bebotshiwe. Babonakala ngathi bonwabile badrayiva imoto njengabantu bonke kodwa baphansi kwejele kaSathane. Nathi sake sangamakhoboka ezinto abantu abatakwe sizo namhlanje. Sake sangamakhoboka empilo abantu abayiphila namhlanje. Kodwa uthi umbhali igazi likaYesu notele phokwe notele mvu kodwa igazi likaYesu lasuka lasikhulula lasixolela izo sabalelwa ukuba sixolele. Ncwadi yabaRoma chapter 5 ifunda verse number 1 khawuleza. Anginezono ezikhulu ndandihamba nginye ndathemba kwafika uJesu wangikhulula zaguquka izinto. Nganginezono ezikhulu ndandihamba ngingenathemba wafika uYesu wangikhulula
ewe zaguquka umuntu ka eqinezelwe so akabi nathemba uphila impilo elusizi igaba abanye abantu balingenxa yesono athatha intambo basibulala abanye basela iphilisi basibulale ngoba isono siyayiqeda ithemba ebantwini uJesu uthi mayikhuluma uPawule kwelibandla laseFese ebakhumbuza sikhululwe bazalwane asisendawo amakhoboka asingaba abantu bokusizelwa asilona uhlobo luphila phansi kwesiqalekiso sakhululwa sikhonza nje singabakhululekileyo sasibotshiwe njengabantu bonke ababotshweleliswe sasibotshiwe sonke njengamakhosikazi eliliswe kodwa igazi likaYesu lasikhulula lasenza saba noxolo neziqu zethu saba noxolo noThixo saba noxolo nabantu ngoba ngeke ukwazi ukuthi uxolele izono kodwa ungaphila uxolo ebantwini bonke abantu abahlule ukuxolela lezono bakwazi ukuxolela abantu ngoba nabo baxolelwe. Verse number 1 sihloko sakhona abakholwayo basenxolweni funda verse 1 njengoba nje isihloko sakhona abakholwayo basela uxolweni abakholwayo basela uxolweni noThixo thina sizohlobo oluqhelela uxolo selubhubhile esidubeni ukucela uxolo uthandazwe phezu kwesidumbu sendoda ifile ucela uxolo ukhetha amanzi angcwele ecawe kuthiwa kuyagcwaliswa isidumbu asingcwalisa isidumbu ngoba uxolo lwenziwa umphefumulo sahlangene nenyama. Umculo wasewesile othi phezulu enkosini kuhlala ingcwele zodwa kuthiwa ke ngokufuna ukuya phezulu makaziphandazele alungiselele ukuya khona ngoba kekhona amandla wokucelela omnyuko siyasicelela ikhona ikawe enxibe idoza ezimhlophe kakuhle yona ithi ka ebhubhile aba basaphilayo bakhonzela lofa hayi ke leyo bathunga kakhulu abantu utwaba bafileyo uliba ufika ndike ndafa ngo ndingakholwa aba baphilayo bazawukholelwa bamane bekhonza ke bona bakhonzela mna bakakubona bokhonzelwa ngabanye bazawushiyeka bephila andimazi nokugqibela uzawuthini mazi uzofuna ukugqibeleni bayena ke uyabasathibana number last mazi number last uzofuna ukugqibeleni bakuyokhonzelwa abantu xa singasekho umntu oshiyekele alibonge igama lenkosi sikhululwe sibheke engcwabeni sikhululwe sibheke kufeni izono zethu zikolelo indaba yezono iqoqwa nguThixo phezu kwalo mhlaba uThixo akathethi ngezono sawufile kodwa indaba yezono zakho iqoqwa usaphila ilungisa usaphila awufe ingalunganga ngeke basaluka alibonge igama lenkosi kulungiswa apha konakelwa apha noYesu wathunyelwa apha ukuze uqoqithwa yesono xa udlula kwalicala akuthethwa ngesono. Lula
nako konke nako linamandla liyakhulula abathakathi bahlanjwa lilo balahle impundulo zabo balahle ukuthakatha afike egazini likaYesu alikhethi alinasono esinamandla phezu kwalo othakathayo uthi wakuthatha uJesu impundulo zibuyela ehlathini haleluya ahlanjululwe ayayi ayekubuthi ayekentoni ubuthi uyekubuthi othakathayo likofi yakayeke yonke enzi lambe dife ikhetha isizwa ngeligazi odayisa ngemizimba isizwa ngeligazi osayihunga ehlale epayipini edle drugs encanyiwe sisitofu ethofa njalo abuye ngathi thomalele sivuke phansi drugs simsebenzisa umntana adibane negazi likaYesu elehlula yonke into umuntu ovela egazini akaphinde abe yinto ebekade yiyo engekafika egazini lithenjiwe lisisuthula kwabengena kuthula tohlabela sikasinda kantoni na uthi ngegazi legazi akhona amagazi achithiweyo bonakela abantu amagazi achithiwe kodwa likhona igazi likhona igazi elihlamba izono ezibovu zibe mhlophe njengekhephu likhona igazi elahlukanisa amadoda anjengalo ntwala likhona igazi elilanda abathinjiweyo basibisi yabo balandela ligazi likaYesu likhona igazi elithi abantwana bangasefa abazali libaqonde libenze babe nezimpilo ligazi likaYesu hayi liyaqonda kuthiwa yisekho inhlonipho lifeza abahloniphayo igazi likaYesu lilolodwa elithi lalifika empilweni yomntu litshintshe igazi likaYesu siyaligaranta usibona sinjenzelilo usimize efileyo liyiphakamise imize efileyo nalento abantu masithandaze noba ukuthi impilo yomuntu ayitshintshe soze ingatshintshe egazini awudibananga negazi xa uzophila into engekhoyo I never lose his power. I never lose his power. I never lose his power, Lord. I never lose. And the source of la pena mancha, Lord. Source of la pena mancha. And the source of la pena. And the source of la pena. Ingereza tu ikaze guys ifika bishadisa ikaze guys alisosa la pena la pena mancha bona la pena mancha bona
asoze laphela linamandla igazi likaYesu bathi befefa ngamanzi abawathathe kwaprofethi nabathandazeli bawalande kantela bakhenge ngawo thina sifefa ngegazi likaYesu siyoba sisithi siyalifefa igazi linamandla yoyikwa imimoya yahlula abathakathi yahlula amadimoni Lord, eliselwayo elonode lihlwayo yasela udumbali igazi likaYesu iliselo uselo lwenyaniso lokhu waliphuza igazi lakhe unobomvu laphakathi bonke abantu abahligazi abavunyelwe eBhayibhelini kodwa lilodwa igazi ekuthiwa kumele silisele sizakulisela lisinike ubomi bakhe igazi likaYesu nalapha eliyengweni lizolimemezela lisenamandla igazi likaYesu lisenamandla igazi likaYesu akutshintsha intombazana enqanyiweyo akutshintsha umfana akulewo igazi izindoda ibanjwe inkazana ilibele ibizela abantwana siyibize ngegazi izindoda ilibele bayaze umfazi siyibize ilibele abantwana belamba isondlana nenkazana sibize sishisa igazi likaYesu sibize indoda sibize indoda ibanjwe ngumthi yahliswa ukuze yasidenga ngafana inkazana sibize igazi likaYesu ikhumbula umfazi wayo ikhumbula umfazi ikhumbula abantwana ikhumbula ubelapha nje ithinjiwe kuqhawuka amanyathanga kuqhawuka isibopho esinzima kodwa seziwuvusa umzwayo amadoda onke ekhaya ayabulawa kodwa igazi likaYesu liwakhulule lilo abantu baseluyengweni lilo igazi likaYesu kodwa kuyovusa umzwayo andelicawe andithethi icawe ndithethi ukusonda andithethi ukusonda andithethi icawe ndithethi ukuhamba icawe yamasindiswa andithethi igazi ndithethi ukungenwa ukhathazelwa ligazi likaThixo ilubo likwenza ube noxolo likwenza uve kamandi imali ingekho uve kamandi indlala iphephe kodwa uve kamandi ube nepeace ngaphakathi fuko lo mphefumulo wanawa ndilela lapha nasiwa ngabantwana bonke babhubha sanililolo kodwa usivela ngathi unabantu nabo because ukhulula umphefumulo legazi likaYesu elizwe sinjabulo phezu komphefumulo womuntu lingakafika igazi unganenhloko yonke yemali kodwa umphefumulo kuboshiwe kula lefesi mamona ngithandaza kodwa akathe chapha kuwe kumele utshintshe kumele utshintshe madoda kumele utshintshe ngeke
ngeke laphela amandla sitha ngeke ngeke laphela amandla igazi zikhona into eziphelela ngayo kodwa ngeke laphela lafika ekhaya lathi chapha Nkosi yami ekhaya lathapha enhlizweni lathapha enhlizweni lathi tha ngoJuni madoda 94 lathi chapha igazi likaYesu lafike lesumele ekhaya lathi isimo samaqwele namaqhiqa ayephila kulamzi wasekhaya igazi likaYesu lehlula saphungula ibhoko mathi uma lesihlathwa nenkuku ezimhlophe nezimnyama manje ukuthi uyathwasa lo angamuka amathwasa alibhekane nemimoya yehlula gazi lagcina impilo yakho layigcina igazi layigcina impilo yomfana ngoba esasithuka bonke igcina ngci Nkosi wandigcina ngci uyumgcina umuntu omtsha athaphumelele ehlulekile abazali kodwa limgcine libuyisa umuntu senganyiwe walahlela izandla kabamsalayo kodwa benenhlahla lokufika endaweni kusunyelwa ngoJesu ofela abantu ukuze abantu baxolele izono zabo lo mntwana benenhlahla yokuva umyalezo uthi Nkosi nansi impilo yakho nokuba ndincanyiwe uThixo akamncama umuntu futhi uThixo akehlulwa sisimo sabantu abantu abalahliweyo bayakholwa kuThixo uma nobawo bandishiya kodwa uYehova wandithola ukhona othola sebenqanyiwe abafake ebhavini legazi njalo abathole abantu bezophila babuza ungwaphi kane buzo abantu bendawo yakho bakubuze bangakwazi usichaza ukuthi ndingowa ya umama wethenga utshwala ephila ngesirhoxo phila ngotshwala mina uthenga utshwala baba ufuna ukusela encipho uma neqweleza bhodi lo nakayilambile abana bomuntu othenga utshwala bathelele ithithi utshwala wasezwe ubomi basesixoxweni ubomi bubi Johnny Zala singiyathandaza sikhulele kwimeko ezinzima sasizwa igazi abazali bethu sikhule behlala ezindaweni saziqala baba behluleka ukuthi utshwala ufuna imisebenzi basishiya phandle lafika izwi lenkosi phandle singenamuntu afika izangoma sizamile kodwa kwadingeka igazi likaYesu ebona bebumini bakho udinga Yesu bese seyiba nje ukuphela umprofeti wamazwi ukuthi uyolahla imali yakho yadala hlala kodwa emahala uzawuncedwa ile mahala ingabhadalwayo bengafuna imali yakho ufuna nje inhliziyo yakho yokumana ukusindiswa ifundele mamonakalo ifale iBhayibheli yakho emveni kokustandaza incwadi kaPetros uqala esizawuqhubeka ngayo ifunda levesi uqala mamonakalo yodwa njengoko sikholwa sigwetyelwe nguThixo sinoxolo naye ngenxa yenkosi yethu Yesu Kristu thina sinoxolo noThixo njengoba sizawubhubha nje sizawubhubha siye emthini sinoxolo naye yabona abantu abebhubha amangcwaba abantu babonile kansiza amangcwaba onke ayabhala la aplasteleyo abekwe ilitye kuthiwa rest in peace kuthiwa emntwini ongaphumla
kuxelwa phofu kwamathambo. Azange abe naxolo kodwa makalale ngoxolo. Azange abe nalo. Rest in peace. Siyeza nathi akuya khona. Ngothixo kandiye kwalapho. Uyeza. Endaweni enje. Hayi ndiyeza. Njengomntu bombona uphila kakubi. Uthi uyaya kule ndawo yakuyo. Indawo zigcine kakuhle. Awusithandi. Bandikathi emntwini ebendimazi uba mbi apha ekuhlaleni mbi bembi hlupha thina apha endlini. Ndithi-ke ndiyeza kule ndawo yakuyo. Icacile indawo yakuyo. Indawo yakuyo icaca ngoku saphila yacaca. Nawo uzikuyifuna uba ufuna uyazazi uyaphi. Impilo le uyihamba yathi uyaphi. Bekhona abantu abazalwana ababhubhuleni bathi hayi siyeza ngakabo. Ndizithande kanti. Kazi wena indawo endikayo. Baselixolweni abakhona. Hayi ndiyeke Thixo. Funda le ncwadi yabase Petros oqala chapter 2 yedwa standards yedwa standards. Amagugu elilizwe ayosalemathi. Amagugu elilizwe ayosalemathi. Kukhona indawo esiyakuyo. Njengoba sigqiba unyaka nje from January to 28 December. Uyazazi uba enyakeni bendiphila njani. Nawugqiba unyaka mani ngale nto kuyiyo. Ngawukucela uThixo uthi Nkosi ndikukhonze kakubi. Kodwa ndifuna uba lo nyaka ufane ndinje. Kawundilungise. Thixo ndidlalile Nkosi. Ndiphile kakubi. Ndinezinto endisazidodwa. Nawe Nkosi uyazazi. Bendizama ndizimela kubazalwane. Kodwa ubusoloko unam wena. Ndingagqibi lo nyaka ndinje. Azikho inkomfa endazindiphosa. Kodwa isimilo sami singalungi. Ndingafele emanyaleni. Likhona igazi likaYesu. Likhona igazi likaYesu. Likhona igazi elinamandla. Likhona igazi elilungisayo. Bonke abazithobayo bahlatshwa ngalo. Verse 24. Verse 24. Izono zethu wazithathela kuye siqu. Waxhonywa nazo. Usibona nje asinazo. Sishumayela singenazo. Sihlabelela singenazo. Yabantwana sigida singenazo. Umuntu ohlabelela nezono, oshumayela nezono, ogida nezono, akugidwa nazo, akusunyayelwa nazo, akuwashipha nezono. Wasithathela kuye izono zabakholwayo. Hallelujah! 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 Akuyiwa naso emabeni.
wasithathela kuye. Wasithwale. Ngombe kulema usilele. Wasithwala uYesu. Uyikhulu natyala ka unazo. Akala bana bathula izona. Abathule ngolengoma bathi wasithwala uYesu izona. Bathi ekhaya lithayi ikubele lakhe. Bathi wasithwala izona. Intoni ikubu litshayela ikuba izono zathwala nje. Afuna namanyala kuwe. Izono zathwala. Uthakathelana izono zathwala. Yintoni luyenzayo indikangaka kodwa zathwala. Umlomo uyakhula izenzo zitsho. Ngamadoda siyathwalwa. Inkosi Yesu. Sikhonza inkosi sikhululekile. Ngoba wonke umuntu odla izono uboshiwe likhoboka laso. Andesikhundla. Ungaba umfundisi ulikhoboka lesono. Ungayibishop ulikhoboka laso. Ungaba umpostoli ulikhoboka lesono. Ungaba umprofeti endaweni yakho. Umprofeti okhonjwa sosiso. Nangu Jesu othwala izono zabantu. Nansi indoda eyabona kuthwane wathi nanso imfana kaThixo ethwala isusa sonke izono zehlabathi. Kutheni manje ukhonza kakubi kangaka? uYesu wafela wena. uYesu wasithabathela kuye siqu. Abana mamonakalo wasithwala yena siqu. Waxhonywa nazo emnqamlezweni. Waxhonywa nazo emnqamlezweni. Khona ukuze thina siyeke ukuphilela ukona. Thina dade siyoyiya. Ngibonile. Senemi yakho siwoyiya magama labo makhulu igama lemshayeli izandla bawo siwoyiya. Ngiboniye kwini wasithabathela kuye izono zethu dade siwoyiya sobabili ukuze thina sobabili not umfundisi yedwa thina sobabili siye khona. Siye khona basinceda wasithwala bathina siyeke khona siphilele thina sobabili. Izasiyabe sobabili nje akuzo bamshumayela sasa. Thina sobabili oshumayelayo nongashumayeliyo wathathelwa izono ukuze akugqiba ukusithatha izono zethu sobabili siyeke thina sobabili khona siphilele thina sobabili ukulungisa emhlabeni. Kusho ukuthi sawunyathelana sobabili singahambi sinyathelene silinganisela sikhonze silinganisela sasinyathele sime silungise qha singekangena enkonzweni. Ngabona namhlanje abavutha abakhala inyembezi bengathethisana. Abantu bayazi nyani inkonzo le. Ubethi kayile ndawo ngawukumnye umuntu umbone ngena pha acwece nomnye aphume naye phandle. Bayalungisa. Ngoba ivakala inkonzo ningalungisanga. Inkonzo kuyalungiswa. Enkonzweni abwanjwanjwana kuyalungiswa. Aphethe kuyalungiswa. Awuthe wangena entweni wayela awuthuli. Ubungabonwanga ngabantu. Wasimhlophe ibilihlo likaThixo lilibona noba ndibonwa ngabantu. uThixo akozela kalali noba ungasetholele limnyama. Wenze into zobumnyama lilaphi ilihlo likaThixo.
likaThixo. Bonke abakholwayo bayayazi uba banekhamera yasezulwini abahamba nayo bayalungisa. Bathathelwe izono ukuze bayeke ukona baphilele ukulungisa. Cela sibeke usithandaze. Cela sibeke usithandaze. Cela sibeke usithandaze. Cela sibeke usithandaze. Cela sifaka amehlo wethu. Fokanika nizothandaza. Sovala amehlo wethu phambi kwenkosi. Yegama lenkosi. Yegama lenkosi. Vula umlomo uthandaze. Bawethu lesiyabulela. Ngezwi lakho iphilayo. Nkosi siyabulela ngezwi